Odoma kwane basa yi adom nyame enshiro bibia no ntutu bibia na mo ensiye onfo bibia mfiri adom kwa adom enshira enko enshira mu ena anwumre memo bibia adwon Abraham hote sen basa yi adom nyame ode na basa ma Moses yi adom kase esire mu se jata nyame owoso ne ho ane malama tudu ayira Onyame serebuo a won sere nkyere yatamfo onfa wonfiri adom kwa adom enshira enko enshira mu musuo enka wonipa bia wopɛ seye wonipa bia ka no nkono woni magu ase basa yi adom nyame ngu nanim ase wate ai ena nwumre ye baba bedi nkomo ai ye baba bedi nkomo hwe ai pressure ye yare bia ekum ni papa pressure hwe Facebook na obi a oye ne block no obi de niam bi tutututu wonom short yes and then you may ye baba bedi nkomo ye baba bedi nkomo ye bedi nkomo frɛ obi no bi emfrɛ obi sɛ the warrior prophet you don't know for we see the warrior good warrior yayi sort yes ya ba homa ne so and ye baba bedi nkomo sort yes enti no obetimi ayeden abaso ene ye nkomodie ne de me say ampaya ebedwa ewo warrior TV platform iso nti abusunya ene ebedi nkomo afa pressure ho pressure yare bia ekum ni papa enipa bi enti asien said ye maben mo spiritual doctor mabai die na me de sunsun niema ene ebrem na ye dada mu asetena ye dada mu asetena ena me de ye den ebro so tiasie hwe me be cho remedy bia obey ye wo higher pressure and now lower pressure obey ama eniama timi ayeden atane amount pressure itimi lead you into stroke pressure bitimi akum just seconds pressure bitimi akuma ukoda kwampo na onsori Ejabusia frobi no bi enfrobi si warrior prophet guda enkratefu nyina atamfo ne me onso bi time wo aprisa litimi so nipa kon oyokura sini na ninye den entiye ezese obakurum so yasi ejabusia mon type na mo wie so na mo the bishop agbeleza ashe asie ho bishop agbeleza mo wie na mo de asese asie ho ayede obagrade so ho tesen basa yi adom nyame nka ho no ntucho bibia na mo nse o wi ama nyina no anwumre yi mechiache mu nyina odoma kuma Facebook so brada no mo ATM boatin utie ye basa yi adom nyame enka ho ntucho bibia na mo nsi e pa choba so na wa share video na du ho tesen obaso na wa share video na wa invite obi na obi emfre obi sen the warrior prophet you don't know for we asiedu kwatwe onipa te ne ho ase awompe wo fori amamfo edura amamfo so a ne yakan me pachom na mo type ase bishop agbeleza na obaso pe no type bishop agbeleza so ti ase obaso na ma type bishop agbeleza na ye den ye koyenim so ti ase abusia ene ye baba bedi nkomo afa pressure yare ho pressure ekum nipa bebre and a pressure no you will lower and higher pressure obi wono mo ne pressure koso den onim remedy bi obeye amana atia ye den aba efom so yes onim remedy bi obeye amana atia aba from ya stroke yare bi hwe abusia amenka ncho yare ye obi benya wa ne free yare ya ntino enno esra wodoma nkoma se bibia wo yare wo platform yi so awutie me ayare sanya odi awate oje anya odi awate wo hono mo aya no akocheke so wo pressure obu anakoma bone ntem on checking the pressure so obi wono mo obi wo pressure obi wo kompa a week kura no nko a year kura no onko checking the pressure bishop agbeleza yen ya ban ene teachings na ye de ebre won ya tuni din bishop agbeleza _ spiritual hospital you might be yes spiritual hospital and yabano
Apum. Hey. No, okay. Davan. Twas a chico. Okay, manipulate the instrument. First year, Bishop Agboliza, or Becqua or the near man bebum. Etabusia me patron mon share video ni anko because ene ne de bremo no so de de bremo no eye be benefit obi a wo app yi so de bremo no e be benefit obi bia na wo app yi so de yase obi bia wo app yi so no e be benefit so de yase pressure ya re bia e kum ni papa wo hwe nipa awu a emu be ye 80 eye high pressure ene ekum. And a high pressure no a rise cosro sana. What the hospital ayana omuntimi ya honhwe a drew stage be a edenam 2,500 3,000 and it say o koto ana nanom wan siedo enti besron o ho no mu aya no checking ese o pressure bu an na koma ebo no ntentem bu a oya de no abre bu o so enam wie enam nentwinam onentwinam koso sra de nam. And also lead you into Sanyama make a king. A war for would be for an adjon. As he say, now so for no more for 450 million, Mamma Mudina Nadjon, and in Trinam, Sadam, Mumon in Naho. Gallic ya dear be a buoni pediane papa. Gallic nipa emu, both spiritual and physical. Gallic a boy, she should be a Gallic or kitchen, mamma. So garlic ebua ni peduane papa garlic wo ho no mo ebua nefa jeni nefa ento sika hom na ne no me baba be kyerɛkyerɛ me baba kyerɛkyerɛ enema a wo yi a ebetimi aboa wo ni peduane ama nneema timi aye den adan garlic ebua yi ni peduane papa wonim benefit a yenya wo garlic mu a aduane bi a wo ye kwa no betimi de garlic aye den atum aduane bi a wo ye no obetimi de garlic aye den atum yi wo ne eye we aduane bi a wo ye no obetimi de garlic aye den atum na wa ye den na wadi obi wa pressure rise ko higher pepper chop blend the garlic na efatu nsum ne nom betimi twitwa na nopa obi a ne o blend ya ne nom ne ye den twitwa na nopa na no efa ne se de o fa capsules no garlic ebo ye lipedua no obi wo higher pressure na odi garlic ya ebo ni pedua ne papa ntino mo amowo high pressure no mesram aya mundi garlic both spiritual and physical no agbeliza garlic both spiritual and physical no ebo ni pedua no spiritual and physical garlic ya de bia ebo ye ni pedua no emma eniema ntimi ya den edane emma yen I am away connected with Wi-Fi. So yes, a boy you need peduano, Emma near Matty me then, Danima intino, Miss Gallic ya dear, me pacho, Obia woody dear, Miss you near you dino, echo fat high pressure brain because in any be one on one and your organic yet the fertilizer and near man a dear. So yes, any I need pay dear. Definitely in near ye debate makofa yare ne near metimi aye den abrayen nti mesron obi bia na Bishop Agboliza me pacho baso na what type of Bishop Agboliza na near me aye den edane emayen so yes obaso na what type of Bishop Agboliza na near me aye den eko nenim so yasi entebusuyan garlic ebuo ni pedobu oye bibi kakra no abre oye bibi kakra no abre onim de ekoso on the system sometimes you know aya check your pressure check your sugar sani ema we aya dia a lead nipa into owuo pressure kum nipa pressure wo hono either lower or higher pressure lower no crumble dey dangerous so na higher no lower pressure no and look about the whole crime enya dia obi hun mami queen so the asian queen so the asian garlic no yawo niema ebua me se ne mechira wo niema papa ma wo ho no mu a wankasa benya good remedy obi a wo glaucoma obi anani ya ne ya obi anani fra etesi nani
hwe ye wade kitikiti bi won ma betima ye wo fia ma ho ato aya da bia make say if nature didn't give it you don't take it. So the say if nature didn't give it you don't take it. So the say enti no garlic there a very 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 powerful. Garlic there a very 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 powerful. But friend continue. A very 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 powerful. Garlic a very 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 unya de opening. Okay. A very very garlic a very 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 powerful. So thing I say until obi bia na me pacho higher pressure no me pacho bit me the garlic and I say bad spirit eba wo dem anadwo sunsum boning eba wo dem anadwo mesrew ayayam garlic na fasi ho no epamu ahonhon boning epamu tumi boning. So yes, it mesrew pressure ya de bia eku nipa eku Ghana for a lot. Obu obeda no wan sorry obeda unim de ye no aya bebre ne ye pressure because anadwo ne pressure ne shoot too ko high. Se pressure ne shoot too ko high na obi ani wo ho a obetimi afim obetimi ahwere wo nkwa nti mesram na anadwo didie no obi wa na furu so na odidi anadwo na wo we nam srade nam nantwi nam srade nam na wo we elidi into pressure. Omo mafunu susu na munyai enamo wie no mo be wuwu ntemu okura okufo no ebe lead you into high pressure because na anadwo na wudidi onim se onipa bia wudidi anadwo a aduane ne ntimi digest because obu a wudidi ya na wada obibi odidi ya na wada omo mafunu so no odidi ya na wada no abogini saguso eno anu ode esen obehun se wafuru ni be ye twon na a lead you to higher pressure. Enti me pacho garlic ye pressure drop garlic ye pressure drop pa and esa ye pompo obi bia pompo abon obi bia na eno na we Joshua so no na furu so o Joshua so no na furu no abubu agu ne koteso. Okay Joshua e be kire waduro watin e be kire waduro am wafuru no atwetwe am wahunu okoti be ma de usu trat no wahunu okoti pe nitimi so ya yira wa brabom me ya yira o. So the answer ntino ye be kire wade a obeye anema betimi ayeden adane amount Joshua enkokun ho watin enne spiritual doctor maba e be kire remedy e be ma wa furu no abubu agu ade ne so no e betimi ayeden atwe ama wo ho ayeden atọ ntino nyame yadom a power eye ekome. So the answer metro na enema atimi ayeden adane ama entabushia garlic na ye woso se pompo ebo wa no bi si Joshua agbeleza enti no obi bia na oyo osofo anafuro so no ye friend agbeleza. So the answer enti no eno na Jesse atworo wa si Joshua agbeleza _ sefi me patcho yani / sefi dwaboso na odi aje owu efi ahye ho na Joshua no te ntino o address na no address ni iye. So the answer okay _ sefi dwaboso ho na aje owu fi ne ho na Joshua no te ntino busia garlic de bia ebo ni pedua se pompo kra bon pompo bon anasa wo ho ba bi ho no a me pa cho utimi yam garlic e de srasra ho no. Garlic is very 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 powerful. So the answer garlic is very 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 powerful. Ope and near man adia reduce pressure obetimi the garlic and obi bia wo lower pressure no enkonum so bolo because so bolo no wonom a reduce over pressure reduce no into lower pressure no konum so bolo pe ne kese okeka ko wom. So the answer so bolo or so ba lower pressure ni won kwan se okonum so bolo lower pressure no konum so bola ekum ade so bi a wo higher pressure and obetimi ayeden anom so bolo because it reduce pressure and until lower na ade a reduce pressure okonom pe na e the problem e bere wo nipadua no
So the asia into lower pressure now konom higher pressure inura na edi or how ebre ni peduan I have a table no table we kosi man na di or how ebre ni peduano into obi bia na wo lower pressure no mesro enema bi wono ma nyu kwanse na wo lower pressure me patro aye kube nsuo ni salt yeah kube nsuo any salt eboa obi bia wo lower pressure it's like glucose. So the asin Bishop Agbeliza and now Wabano, your friend Bishop Agbeliza Akwe, or no not Agbeliza, Tishin Agbeliza, or not. So the also now would do soft one. So the asin at Anna no more. Oh, ye obey your wing, Otra Agbeliza, and not the Atana numos, and that slash Atana numa yet the account. And Jabuzia HSM, ye wing, Tino Obia, last night. Almost said glucose ye fene says could be nsuo na could be nsuo no modi anka etwade frafra no obi si e makotimuden mo moboa e makotimuden bia enu nti ne boy si atwe aguso enom no e boost you new system sort yase e boost you new system nti mo amatwe aguso se onum could be nsuo ne line ma be makotima ye den no sra wo enye sa adwuma no enye sa adwuma ne na eye a boost to new system no so the as a boost to new system no and obi see ema wa furu twen da bi ema wo kroko na ntwen e bia lime na ewo mu no ene be ma wo okro wa furu no obi asrade e bia reduce kakra but obe no ema wa furu no nyadan entwen because no kube nsuo ne lime no e be boost to new system no so the as e wo energy e be boost to new system but end renew nti o clock for na mo ba no na kwa so there still na musimu traza mu hu ade no so there nti no e boost you new system no nti o ma twe aguso se kubensuo ne lime no e ma obi ma me pa che na bi entesa kubensuo ne lime no e ma obi ma nye kese so the ye wade a wonom a e ma obi ma ye den eye kese obi wa ma ne be ma no atwe akohyem aye kete se agbeliza e de no eno no atwe akohyem enti eno no ye wade bi wo honom a wo be ye eno de metimi acho ye wo remedy kakra bi wa wo be ya se aye peace ya aye peace se ya ebu betimi anononom sa niema na ama niema timi aye den adane ama sa na ye den etie enti no mo amatwe aguso sei bia kubensuo ni we ne lime no boys bibiro ano amatwe aguso ebema obi ma ye ebema obi ma ye kese bema me pacho enye sa na tie so the asie enye sa na tie kubensuo e wo natural glucose and nutrient a eboa ni padua no so the asie lime soso eboa ye ni padua no e cleanse ye liver e cleanse ye system no ntile no so no eboa pa ntino ubetimi aye to boost your new system but say reduce weight in there no way ntimi reduce weight no te wonom a wonom na kwa te mo a mafuru so na mo nom na kwa no na be mama hoden but say mafuru no atwetwe ne de mafuru no eye srade nam srade ni butu mafuru ne so ne saa no ndi afa wonsa bom ne hwe anase so wonam ne hwe eye srade na aye den obu a anadwudidie obu o so adinisi nom obi wono mo entwabie anapa anadwisi a obi a wano na ntwinam koso wowe dinisi to aso ontwen ma ne digest no akoda ebe mo wafura aye kese. So yes, in sometimes so na ya ne check your diet ye. Aduane ya da bia meka hwe obra ye bre nyinara no ye bre ma ye nkwa. Enti no bi wono mo a on check ne diet ye. Obi a wonanadwo. Ontimi rest. Ye body no se wontimi rest ya pressure de ginem. Ebetimi akum. Enti dumre bia ya no agye wa home. Edumre bia agye wa home da because no bi onipa no enipa ye se ye da. So yes, see a dana your system and so no timi ya den. Relaxing your brain need to so timi ya den. Relax obi wonu ma won nana jo obi a won na. So yes, obi wonu ma enya dia wo da.
we simple say mia yeah TikTok sa. Sometimes you need to rest. Ye nipa enwunya machine. Wo ye adwuma na wa bra rest na bra ye bre nyinara no ye bre ema ye nkwa keke. So tiase. Aya da bia meka when you have life you have everything. So tiase. When you have life you have everything. So tiase. And what adwendwen obi wo wa no wo dwene. Wonim sa adwendwen tim ma wonya pressure. Adwendwen etimi ma wonya pressure. Adwendwen wo wo no mo etimi ma wonya pressure. Nti mesro wo ye obi a wo dwendwen ya mesro aye agya watin. Na obi a no abrabo no ma social media obi an top pressure ma niam e koso social media ka so bedwene ho a obi wo no ma ka kra akofiri obi wo no ma de obekere social media na nya ne dia enti wo ma sa ne ma ne top pressure ma na wo dwendwen a etimi de o how bre wo nipadua no because ye nipadua na de control ye enti ni moja eni nsuo eni control ye nipadua no enti ne blockage ba ho pe na fe ni de o how ye den abro enti mesrem na mo amodwendwen no munjai so yes yenya ayi was Joshua to so no to so ose odwene enti no ye wi a ye bebisa no enti abusuya aya ndwendwene etra bia to niam ani bi go nti me metu obi keke bi chance ma keke bi a chen oba yam no so ma ba ye obi simple no bi a chen baby so yes him ma obi ntop pressure nye den ema nti yema ye ni nye den enna ho nti da busuya obi bia na owo pressure no me pa chon unko cheke o pressure aya no a cheke na hwe status a wo ye den uwom ena ye de machines abakọ draft okra benya bi no de a cheke o pressure no no hu se wo ye okay everything is okay wo sugar you okay obu ono ma na ne nan titiriti osananse na cheme ananse onye police no abeche wo nan na titiriti no e bo nka yesi ba bia wo nan na titiriti no emoja ntimi ni afurusa ne ye den e wo ho nti wo system no e bo nka ye ese problem ye den e wo ho obi won mo osananse na ache no de nan pempem ho do se bedi nansa na no acha no anya stroke ye yade bia ediform nipa stroke ye yade bia yare poning nanse majority and owo bebre aba na fa gina pressure any stroke so owo bebre atiati se wo Ghana ha no no e fa gina pressure any stroke so interabusia mesron aya na wadi garlic ebo ni pedua ne pa betima blend bi na wanom anopa ebo ni pedua esiesie ebe ne cholesterol efini pedua no nti na Indian for edi garlic pa no abusia me pacho bi wo question bi bisa pacho mama so no mo be ne no your spiritual checkup both spiritual and physical mo mama check mo ho ye hu de ye koso to de ase hello Papa, good evening. Good evening, soldier. Good evening. All correct, sir. Okay. Mati, meet you. Oh, my son, Madama, I want to answer that to I don't know, you will draw. Yeah, sometime yeah. Obi wo no mo am. Baby ananse na echiche wo no unti no entimi nya adwuma. Enti na wo ho no mo no. Esese moja ne di mu afurusa ne no. Entimi nya adwuma. Eno nti na ebo wo saa enkaye. Obi wo no mo na ye cholesterol. Obi wo no mo a enti no anya blockage ewom. Enti no sa de no yewo yewo adura obetimi ataking na aboa one utimi take garlic utimi efa cloves cinnamon lime na one noa na onnom no enkakra eboa pa why okay Martin yeah me pacho ene obasoa na wa bibisi ene your spiritual checkup so yes here ene your checkup yeah check ye ho me patcho from your head to toe yare bi e ha no obeka ye benya ano eyi e di amount so yes ene no ye check ene your spiritual checkup ene your spiritual
check up brane ebe check ho na ye hu de ye de ekoso mo abaso na mo nkasa na ye be yi mo nyina ma firi so so te yesi enne no wo be kan yare ya na ya kire ho hello hello good evening apom ti saying okay yeah obi wo no mo aya na stress yeah obi wo no mo aya na stress and obi wo so ya dwendwen obi wo no mo wada no na ni so te ne pe no start edwene so te ase obi wo no mo ya dwendwen bi wa ya stress so te ase enti no bibia na wontimi nna no me patro ba kope kwadu ehono kwadu ne hono no na wo de pepre aka ho na wano na wano eno no relax your brain ma wutimi da nti mpacho bibia na okompa so obi wa wona so te ase eno bi wo no ma se broken heart chewa etimi ya wosa akurase broken heart no chewa etimi ya wosa ebo two pe no wani ate oma broken heart chewa mo no ebo two pe no nani ayeden ate so te ase enti no obi o na akurase broken heart ni bi ache no ebu okompa so wona broken heart chewa akurase de no ayete se malaria enti no obi bia na obu a okompa so 2 o'clock pe ni ate 2 o'clock pe ni ate mesraum kope kwadu ho no kwadu ne ho no ni ho no na wa ne noa ne fa we ka ho ye friend is saying cloves which is pepper ka ho na wo kwakoda abo baako bo cap baako ye say aduro beje wa atrema na obo cap baako odo be hu sade obeda so yes enna eye dropa wenna eye dropa papa ento bibia na wontimi nna no aya na ehadwen obibia na wontimi nna no aya na ehadwen so yes me pacho matiase me pacho aya me mo fa mo questions ne mra na hello omo good evening Richino ni yare bia ye koye nimu hello good evening Five. yeah odi for bibia boko de Oba ya do warrior. okay ya da ba say ya do mas anwumre de ye tio Eja any day one me hu say o online na me so me wura me na be beti. Mate okay yo and abusua me pacho obi ani question bia na ne ye to ye disua ne so unim se enkruma good evening oh hepatitis B okay tino or the me pacho okasa na wa new tio ho why yeah we are metro hepatitis B no nyadru ewo honom so yes na wakope bi na waye den na wanum de wodua bi wo ho ye fe no ote menim se wunim a ye wodua bi wo ye fe no ote me pacho enya obi kwate o ye fe no ote saa na ye frɛ no me de ba be chop platform nso no mahunu eye na duro pam no ape ojama aka ho unya ote dua ote ne bena na wo de ojama ye den aka ho wo de ojama beka ho no ape cinnamon na wo de aka ho na wannoa na o nom ne kakran ebo ni padua no me pa cho enkruma we de o hwe se de enkruma na te a ese ade bi papa we ya igbefo nkruma an so de tie na ese papa bi good evening Pacho apume. basa ya do madaroma bishop agbeleza ye joso
if I said blood pressure. Yeah. Yeah, say unum say wo so na unum aduro na etimi kion. So yes eba normal. So yes here. Eba normal. Kofi mi pacho nuti ho wan. Nuti ho. Me nim obi a wo so onene nkwa na dwen. So yes here. Eba normal ye waduru a wonnom a se wonnom nnuro ne yi a eba normal blood pressure ne bi wonnom eba na eba bekum. Ye wo dangerous one wo ho a eba na eba ba bekum. Enti saa de ne na eba wo so na wodidi agro one day be da yes wan sore. Ene bi wo no a eba eni stroke na eba eno ne ye dangerous no. Etimi ka wan no tuma ukokoma. Ene bi wo no a pai wo vein no uti obi wo no ma ni tie timi eye ni dudu ne timi ye ne ya ye wo enti bi esa ye to asia ba ye komachi ebe fa ya dwim sa vein na da wo ha ne pipe eno ano no obekọ so yes ama se wa se network na heden ama se wa eni o se krumo na wo no ba bia wo hye na ho ne good evening no enti no mesron ba se ya do madaro ma me ho odin papa ya waso ya wo ya ye tete me pacho tete breme obi bia na so eye ne ya tete obi wo fia ya mo amo frefre me ne munya wa ne me mfa mko tete obi bia na so eye ne ya no wo betimi de tete so yes ye obeposa na de ahye wasom ne mu obi bia na so eye ne ya no betimi de tete ahye wasom ne mu anase o de ayi ida spirit Colombia betimi de agu wasom ne mu eboa papa o posa tete na de ahye wasom tete minemu na hospital ni wono mo no na sa ha ban we ne de check your temperature o de pusha wasom na wo yare a wasom be hyehyem yare bi eni ho an hyehyem da tete minemu na ye fenisen hospital eni wono mo no na tete na o mo de check your temperature ndaya da bia meka se Ghana ye woni ema na aburo ni beyi nti enna eniema bebiri wo honom a yatu na DJ mu no hwe enkuruma ye kitamin enkuruma unimade enkuruma timi ye unimade enkuruma etimi ye hwe enkuruma wo de resta ye kitame kete mi wi amekere wa ade a esen enkuruma sta ye kitamin unim se enkuruma timi cure cancer enkuruma esiesi ni pedua oba bi wo honom a da bia no eho aye dry oni ni kunukura ahia kora na eho tesa me pachon aye twetwa enkuruma nsuo na utwetwa enkuruma fa gu nsuo mu nenno ena obi bia wo higher pressure wo pressure unim se enkuruma ye pressure duro kese ba enkuruma ye dia ye egugu edwaso ayemu no ye pressure duro aya nom enkuruma ho nsuo ubehu se de skin ebeye esiesi wo ye skin okro water esiesi ye nipadua no se de meti wo ya manima ye nomen enkuruma nsuo esiesi ye nipadua ne papa se wonyem krompo na opese wo deliver safely ya upa wonya 8 months to 9 months aya nom enkuruma ho nsuo wonum enkuruma no ho nsuo na ebie wase kwan no obehu se awo ka wa no na o yeden owo enti enkuruma eboa ni padua ne papa enkuruma eye ye wo prophet Daniel ho tesen eye either both spiritual and physical ade enkuruma timi ye no ade enkuruma etimi yan
Nkruma kita power and the science kita authority by you mu obu a wonnim ehu nim de wonnim sede nkruma no ni nim de ya den etie entabusia tete na me kan se ne tie we na tete mrem na obi ewo pressure obi wo na so ye ne ya wani ya we ya wanya glaucoma yesi pressure be gina wani so ade we ye mfa mu ye ni obeposa keke na ade ahye wasom atwitwi koko obi bia koko ewo ne so a yo yes e koko na ye wosa odi ya posa oposa na odi ayedan odi ay ana indimento oposa odi ya posa wa posa nka ketin sinjo wa posa no na odi ahye wasonim odi ya posa ne fa hye wasonim ehye wasonim ana etwe yare bie wo utirim yare bie wo utirim etwe no obi wona ne ti okasa wo ne tirim so to yase obi wa okasa wo ne tirim pa chotete ye very powerful me pa chokan ba bia won say na nyame farisifo no kubisa yesu say enti haban eye was one farisifo nya atwemfo munyi emme ene tetenti na de we okan wo Matthew haban we Matthew 23 kan ne yanko Matthew 23:23. Osimunue mu atwerofo ne farisifo. Wasimunue mu atwerofo ne farisifo nya atwemfo. Se muyi emme. Eni nunum. Eni tete huntutuso dudu. Eni tete eso huntuso dudu emma. Na moja emra no. Aha. Enti wa hu se tete no. Tete no se ne tie. Tete ne se ne tie. Aha. Ehye wasum a emani ni 1 hour. Esa wuntimi ntena. Within 30 minutes to 20 minutes, person we do 1 hour, won't mean tonight because I know you're doing papa. It is a jack. Into a tekura a sewer nisua a tedru. And Trahoma when in Frawati. Now, we nip be a ni and no cania. I say, we better make actually drawing. I'd you bear 30,000 Ghana cities. I'd you bear 20,000 Ghana cities, but make you free. Koye now honya den ento Papa Patrol, and what about Omona Omo Etiari and Uso Bua and Numpo? Aye, Ubrofus. Aye, the one manitima you kuro se peche. So to yasien. Me pacho obi won ma senti won enum eyukuro e woni tirim. Obi wo so wo migraine. Ne mum anim ha timi tu tsuno wada wana mesre wadro nie ekumu kuro papa obi obro fuse brower na me adwa me de nwom bi aba e fe ni fuse brower so ti asien enwom no o enwom no de nyame adoma Sunday anumre melanche no. Good evening. Nyame adumo. Ampacho, na me who say oka high blood pressure, na person me who say low blood pressure no story. Oh, when na kire no adro ama. And na ye kire high and lower. Lower no kompo dey dangerous so higher. Lower no. Yeah. Etim ebetime ku slowly. Enya no tia kwa. Unu so nipa wu bewu a. Onipa bi asa pressure and rise up. Na wu bewu a etiba from ba zero. Okay, ena mesra obi bia wo high pressure no. Aya mental num so bolo leaves no. Because it reduce pressure. Into lower pressure no so bodo leaves na. And other one ayo agbeliza so te asem entinum obi bia na wo high pressure no ana wo lower pressure no mesron se wo pressure no e ko lower wo betimi di kube nsuo na the salt kakra agum na wanom wo betimi di kube nsuo na the salt kakra ye den agum
Now why you dying? Now one nom. Now boost to pressure now echo lower not back. Because low pressure no a hard drain papa me pa chomo no tu mo na mo ma na to happen nim. So yes here. Entabusia. Yes, I saw time regularly because and I saw checking. So who tie your passa one and who yan passa or just say normal. Bibi bo nka ye wo nipadua nim. Enta ya na ni wo kwan se ye fa ne ma bia normal. Ye nipadua no ye hunu inside. Enta se bibi bo nka ya enta to pay attention to your body. Obu bibi ye na on pay attention. Oh me de kwa fuo ma ba. Me de kwa bi ko digba ba. Me de ko yese ya ba. Obe hu anu ba ka da won sore. Enta se bibi ye wo nipadua na pay attention. Na entimi nya den. Wow. Why? Yeah, no, just a little. Not the good kubensu on him. Na a boost you a new system. No, why? Yeah. What's saying? Good evening. Me pacho me ba mama ye nyan also pe kidney stone a drum. Me pacho esoso anaye nketwa. Okay. Nti we ni me chiro adura wo be ye. Why? Oba ko pay brode ye ko. Brode ye ne ko no. Unim brode ye ko. Hey, anya wunnim dia anya men wunnim dia ne wunnim. So yes here. Nti wunnim dia ade se bia wo fire number na ye chiro. Unim. No fresh one, fresh. Udi kubensu ya dia. Me pacho wonnum kubensu to get energy. Me pacho pe fresh one and pe dry one. Why? Dry one and soon nutrients ni nyina film. So the as here, I will dry one and soon nyina dane anwa. I also for be Johnson. Ade ane anwa. Dry one no. I also for be Johnson. Be won say no answer a film ba say so the as here. No answer film ba say nti no dry one there. Ayanwa nutrient bia animu biom. Nti no onom a em say hwe unum say wo be masusa no mo ne pema hwe enema no mo be masusa no wo mo ne pema obi me bi opema bia da ya hwe na hem kete na esen wo say yen omo kita sampele dua no omo no mo nrahye ya adobia de ne oswe omo kita sampele dua odum onyina wawa chop yase woman no omon rush. Good evening. Yo, ano na ko ina. Afin ko metu yan yo. Amen. Yeah. Yeah. Martin. Honaba. Ejabushia eno na ye kan ntino mesrem. Aya na da bia meka emema no mo be masua no. Hwiatai. Wo mo pe matu. Omo mkita odum sampele onyina. So tiasie. Omo ye just simple. Ba we no emire no. Hey. Tabushia me pacho we no eye migraine obi bia na sent efri nanum ba. Obi bia na okasa na sent obi anu tie ne etiyare ekumu nkwala papa etiyare ekumu nkwala papa owu akwala because owu akwala bi ekwan eda ne tirim eha ena ye ho kwan ye dan eda obi o se ho kwan da wase da bi ho kwan da wo ha
spiritually no gate area wo ha saa na ye dan etiem enti mesro obi bia na look at odidi obi bia na ope ye friend is saying eduro tiare eduro utia we ya no mesro eduro we eye tiare eduro papa eye tiare eduro ena yesua de afa brofo me pacho wo question bia betima bisa why mo question na yale bi so hye mo ho anu ma bisa ena me wo ese duro na nse esi ese papa te bra me nchom because yesi eastern region no eye 5893 eastern region kwa greater Accra eye 200,000 hey ni tese fa hey anu odin yo me de list ne buy me fa nchiram why Edwaman Company Limited for no me hwese menya list na me de akyerem na mo hunu say na ano ayeden na me hwese menya list na mamo why na me de ayeden me de akyerem Edwaman Company Limited for no me hwese list no menya na me fa nkyerem you say ace ni yese abamo mo be ye abrochire for na mo be ye 30 December no Ghana no AC no aba papa wo yekrum a nipa bebre anya bi enti abrochefo na mogija mo yere no mato se mo ba be 30 December no Ghana fo no se me mfa nkrai ma mo se wo mo no mo soso be ye ni date papa enti no mo be kɔ no na mo nyina no ma ye date da ye enkase ye bona o mo se me mfa nya den emam enti no ene ye mo nsom mo nkase ya som ya dasio yes, yeah. Mo be 30 December no. Yes, Eastern region kwane nam 5,000. Greater Accra de chow. Kumasi kura de ose krom de yes enu ni dikan. Ose krom ni dikan. Eno mu wie so Greater Accra. What say baby? Miss Woma say baby ase wo se obeti pay. Enti mo aya ma dwen say mo ntina mo yire no mo ho no. Adufudie nti no. Wobekwa kumbeto yi sure ne yi browse baako any towel abre ma ne fra bruchire no omuso ye ready twem amo de be mama mo de akoma mo yere yesi kumasi eye ayi na we na record ono na record ace commission master no richi ono na record we ni mayen yesi kumasi ye 63,000 Akaka no do 100,000. Accra Eastern region ya 5,000. Hey, any ano ayedin. Enti no. Ya mu jamo yire no mo ba mo no mo yire no mo ne dance no ma ba hu. Hwe me mam fela no. Me de mam so ti ase. Because me aso for no mo ma yi mu asitire. On be hwe ma mu anya. Na mu wu amagba mo ha mo ma ji musika di on be hwe ma mu anya so ti ase na mu wu a magba o mo ho na o ma kase ye sunsum ne so esi no enye sunsum e ya topa ene de ba eni nufunum nufuo enum obi wase me na menum nufu kake wa nunum nufu pe wanya saa na ya na tie an enti no yes was sekrum me pacho ace commission fa Accra de mayen o sekrum ye 63,000 se se de ace na bawo enti mo a mo be ye 30 December mo be ye 30 December no mo ba mo no mo yere no mo ne da mo start no mo ne da kama ti mo be ba no na chese mo simagede mu a enye saa de na ye mo nkopa haban we bi mo kwa mo tete haban we bi hye bo bag mu mo koduru amakono ano abrochirefo na mukuru no maboba no ipacho omo ba mo ncheke wo mwate mo fo mo nko hospital ansane omo ne mo beda o ma mo no mada why sram eno no information ene me de ma information minister mea ene me de fela so there's me am ma mo gist no mukuru no mo boba no mo be chesa na omo ba mo nkoto ace test and test wom why now we see them no be aba ma yale kwa will destroyer castro destroyer baby jet in underscore ensuom
Oda, you know, and the question quite Oda. Oda nsuom. Enti no mama ni. And now watching. The butcher for na mobile banner. A modern matoto blouse near roll on. A de bre man. A man said the mubu on Quasi, and almost so the alley a tram. At a cat paint in my catch them. Oh, ba. No medro. Bema will be man and sorry. Me were dropping or honor match down. Say Bema be man and sorry rough. Na okwa. Ono yera koda. Ti mesro we ace adrum. We red jet trophy. A cure ace. Aye. Obi bia na wo HIV ace mesra wo. Na wa tria be adrowing. Pebina noa. Ode noa. Na ennom ne nkakran eniema beda niema ni se ne si ace ne de ene se kwa abrenya so ba wo ho kwa abrenya esoro wonom ne yesi aba wo ho papa ntimo amko trek wo ho no anadwi me mamo fela se wonam kwa so ko trek ya me pato sign yo na atopa be 30 minutes pe no ebe wiewio samu akona ta so the azien omon sign enya ntua so the azien konum sleeping tablet ne da mesra mon sign ne ase kwa benya soro ho no no ato te se papa enti no mon sign watin na emfa inhira nya den emrem why na yali ewunya aya na no odin ti kwa benya soro wono mo no mo fa kwa benya soro wono mo no omu amofa fe munya ne mi tu esifu yifo no man konya papa na nkaso pese amanfo nya esi ni bi entro on fefe me yesi esi na ba so yasen enti mon san mamon kone mo kwa wanhwa no akonya bi yesi akra de na atop ene o se kurum and the eastern region ya 5,000 and they say obi wo bia unhunu and they say ne man no mo wo no o ma won kamere o wo ya wo se befa ma biem bible no kwafo wo mo be your bible no kwafo wo se ma biem and on kamere se so obi hu so wo bia wo no wan kamere o no ayo bible no kwafo Sima biem befa fana no asan for bra kwaku ne oma enra eye me de o ba fo pa mo mani na wo mo mani na wa che wade wase wache madio me da wasio see watch my dear watch anyone should do on more like a son measure condom no or ban it to me doing something no atia no so no me person chewa dear no what do I doing in them miss obeche wa dear so yes miss obeche wa dinti mess them abrochirefo me man ma huse mo ba maako man hwe yi a mo betete akọ obeche wade obu a wosimani kura obenum nufuo so unum a obu wono ma oba unum nufu no awo fofora ensuo bam abonwanfo ai se de ace na yese bentua ofo oba asa fa be ma bentua hwe ufo fofa de ko bentua so bentua de ofo ba sa fa be ma o bentua ya fe ne edahada to yes enti mesrem abrochirefo na mo ba down no monye steady why na Ghana fo ne sen sa blouse ne ayi we na mo tototo bre wo mo no en afiwe do mbe chewade nyamo na mo ba chewade o omo be chemo niema eye package omo so mbe chemade so yes nti nunti na me bo adro we hu dawuru e de ama mo se ukunu ba dirty December ibia mesra obedru ya no akocheke no no so amechewade se no adani achichachiche oh
Yeah, watch my dear. Watch my dear. Watch my dear. Say watch my dear. Pedawasio. One can no be at your dear quack. To mess them. Mess them upon. See, I no Ghana for no many acting. Almost say na broche for no. Almost never chamo near ma. The near my dosso. So yes, yeah. To best long. Who are who be no me patch up a radio trophy. And obi on my own or one more. None moja re. Obu one in the moja re. Obu one in the moja re. Camera woman or one in the moja re. Yes. Obi be now one no moja re. One no moja re. The patch up a haba we be no. One way we are famok gum. Nen no. Mesra umoja de be boost to back. Obi o one in the moja re. Obi one in the moja re. Obi one in the moja so tick. Then moja so tick me patch up a haba we be. Yan yet haban fee. Yan baby yet yet kwa ye breakthrough. Enti haban na etwa ye ho ahia. Yet kwa ye breakthrough mankasa. Enti haban eni nubena na aye den. Etwa ye ho aye den ahia. Enti na busunya mesira wo obi bia na wo HIV AIDS no mesira wo enkono maduwa na wo bi so mesira wo emfa ncheche na asopofo na mo wo bi no mesira me di nyame di pamo chew watin me pamo chew di nyame di pamo chew munyai amanfo na mode mo ma wo no nsore ma no munyai why no mo to so no mo ya amanfo adehye to yourself no wanya bia mesira wo emfa ncheche why papa sofo me da pe na ma me da pe na ma so tia se me da pe na ma nti me sram wo yo difo no wanya bia emfa nkocheche obi me pamochew why me pamochew emfa mo ma nsore ma no ena nsore ma no so munsua nyansa ukwa asore wankodi osofo kote nyame wono ukoye uko hwe nyame anim adom ensode ma no munsua nyansa uya asore ba enkohwe osofo ebema sua nyansa timesro mo amanya bi no mesra mo mfa mu nuro no na monye remedy we enka ho na ene mantimi enye den endane mam ayi igbe ni bia company so menka igbe nchiram yesi ebinom antitwe omo tia igbe be da akwe na ma akwe pasere eji so akwe ni do tie oya igbe ni me pa cho kwa friends me pa cho kan se wa igbe madekuku esia madekuku ayi ma predeka madekuku kaka ma predeka ya di nyame sram wati ya di nyame sram ai merci beaucoup merci they say me kan nyina ya pa mo chow. Please, we beg you, don't express the ace expression. It's mesram. Mama money na ho. He say yes girls na aba no. O kan ya no mo de chichew. Mesram. Enti Abraham akire ya igbe no. Ayi madekuku ma predeka. Agbeto menyo. Mesram. Ai munyai na asofo na monya bi no mesra mo nkopɛ dro we bi na mo no why ana esi ya na obi wo bi a wonfo wo se first obi wo bi a na wafo no ayi nkasen se ne nuo ni nti ne enuo ni hyehyɛ wom emo ye fresh emo ye kese enti owo bi a onhunu ti mesra mo mamoni na ho do dia tin to bi wo se ya no obi ko dem na wa test no. Oh, who's la say me test mu nyina. Oh, like you we bi ho to say pregnancy test no. You age test wo ho. Aye de me wo bebre kwa mpogu ha no. Na say me de test, na say me test nkwala wo fie nyina.
ti me man mumpe bi ntomo dem ti no ba ya no de odi attest no no hunu de e ko ne hunu de e ba so the asien because owuo enye ba enye nmienu na ade ba akwa ye den e de agro nti abusua ya kire e sedru ne me be kire brofre ade abrofre etimi ye brofre wo honom no wonum se titim ne ma no ensonson no ne wo na de we ne ye ensonson no wonum sa titim ne mu na na ensonson no di we ma eni honom no na ade we ne ye di we mu nipa ya to ye niema bibiri ato akona ma ye bre Africans ya to ye niema bibiri ato akona ma ye bre ene ye namamanfo man so ya da bia me kagan o bibini enya tumi a opese wode ye nipa koa obibini enye tumi a opese wode hye ni nuaso obibini enye tumi ayana saade we me pacho mo me enye research ehu the reason why obibini enye tumi a wonfa mo anipa obibini enye tumi a wonfa nya de ye body sayade obibini enye tumi abrofo no ye technology ano ye de yesia ya da ni nuabro obibini nya tumi a opese odi kum opese odi sell ne ka se wa ben but ye tumi na yesi ye won ye ntimi mfa ma physical emma ye nye bibi ma enchiruma em benefit hwe ahaban mu efe na na brewa kata woto so yes ye no na ama se wa ta pose na na brewa kata wayin no de me ka omo ba ka se me ka nsem dodo me ka o me ka se me ka nsem dodo enti won se say ahaban no wonum se China for the year retentive memory beton ma yen Chinese for the year retentive memory omo madwen wo fom omo obu on mane mano post ache no na dwen wo fom ade bia ne wura firi so tiase enti no omo the year retentive memory eba beton ma yen yankasa eso say ahaban no ebi gugu ha bi ai yemfa nyehwen enti ya na mendwen ho amentie se obibini enya tumia obibini enya power opese ode ye ni nwia akoa opese ode ye ni nwia si nipa nsomo no abrofi eye technology yen yenye abrofi na eye technology yen yenye we aya na da bia meka odifu a like nyame edom na adom achede a o man nipa nyina ehunu ye eye yin fence papa ya na tini pa mi kantanka etimi di ne knowledge no ne spirit na wo no etimi ye ka kantanka ti wotimi ye ayi we decide ye di kumayi wotimi di ayi ye fere say ayi no eyam ade ayi fish ne yam ade no de ye we decide ni ye di bo spray no bi ti wo eso obi ntwetwe ne hwe ama no as a spiritualist or the need ye dome twetwe hwa so tiasien enti no se obibini enya tumi pe opese wodidi nkwase asem he maben he etu nto eja nto ne to hwi nim obibini enya tumi a so tiasien obibini enya tumi a saa na wode ye den wode ye obibini enya tumi a saa na wode ye den wode ye eno nti na ya meka se papa ewu ye edi na afọrefo ho yaw se papa knowledge nyina wo kire mu nyina no mutimi tena ho ma obi be ka kire mo se papa ne te ne dan no so wa ewiem e ma mu gidi ye nti bi di mo ho yaw ankasa ne kase mo ndi papa na kire mo nsua bibia so yase obibini nya tumi a opese wo de bre ni nwiase obibini nya tumi a opese wo de hye nipa so obibini nya tumi a obi wanya tumi kakra no opese wo ba nipa nyina akoto no wa we afiri won se nyame ne dem a wo se tumi no tumi enye permanent yo obetimi agina de because ogini tumi efiri so nsem e ma so ye mobo afi de ne wadwane e konsaman frɛ so tiase wo jimi tumi free so nsem e ma so ye mobo afide ne so adwane e kwakofre saman adentia na so che so no nko anu oka yeah it is a wunya tumi a e no sofo e ba se wo hene
Chot yes, yeah. What's saying? I'm software, but I saw him. Let me see. What be beginning to me? I didn't want to say you one funny BB. So, yes, it's a medium, not dear wing. Yet the year wing at its medium, not the dear way, your friend say, brofre. Set and so swamp by yam, Omo win namono, and so while we yam and so pa. Omo tari namon is what an entry namon, normal win namono, and Omo yamunina so. Into be blended. Now one no, obe blending na ne nap, and obi biana will lose them count. Obi biana obu on the yamu ya obu will lose them count. I'm not early in the morning, me patch or pebble friend. Hohuru nyina empe de abre no pe green one no a emre ye no na hohuru nyina ne twitwa ne nketen ene ne seed nyina na blend na no mo empty stomach no obi bia na owo low sperm count me pa chaw pesa de we bi watching na ye ebeboa ena mo amu nanti apapa ese baadefo aka wo no obi bia ne nanti apapa no wan say wo sign ho a ensuo white bi film obi bia wonantia papa no fa ye wonanti no pa na apa bua no ne nanti na papa na ma ni nyaware because o call ye na natete be ma ne bed sheet ni apam no obeka se honhom bi na ye no ba na wonanti papa so yes oba bi wono o de ne nanti esi wo se so pe na twa sese kan eno no obeka se spirit bi na ye wo sa but na eye wonanti na papa ni na ye wo sa na ma wonya kunu mesro ena me pacho e mana monya white no utimi wonya wode ku a utimi e blend bi yeden ennom esehwe eyedro kese papa eyedro kese na yenim so yes why no be kire wo brofre eyedro kese pa hwetiti memwa no kra wo mo yare a me de brofre nwura na awo no me de kunsu mu mawom no mannom eboa mwa no na wo yi nipa krempo no obi bia na wo ye fe ne sen jaundice obi bia wo jaundice ye yade bia yare boni eno so kum nipa papa itimi da woni yellow obi bia wo jaundice yare no pa chok brofi nwura ene brofi bema wo se brofi ne wo bema ne ye wo ba o bema ne so flowers eno ba no aso fruit enti brofi bema ne flowers no ube pebi no panke twa no atete brode brofi nwura na adwan no dry one no de aka ho pekuko ne no awom obi bia wo jaundice me ma 3 days pe ase bitu e ma just 3 days pe eye brofre keke eye brofre we keke but nipa nim so ti ase nipa nim obi hunu se wo kire sa de we ya no afa ho tan adan obi nipa ni onya nipa mu no de bia no na meka ne say me ho time bebre dos nti me won me pesofo bia nyonko because me fa nyonko a wani ba bebre me mete wono mo no me nimade e wo me ho me fa nyonko pe wani beba bebre me nti me sofo bi be me pe na me komachi because fa nyonko pe ni ba bebre nti me mete wo yi me da matu sre so yes me yo bi a me nkyere me ho me mpese nipa be hwa me asima gongon me yo bi ansa niema no me nye na fie na me fi mo no so no ya ntete ye sa ntete ye ne wom ene ka me yo hini ene me ba dia ene na na bo gongongodon he mitimita mentuma fra enkwa timi kotra yimfie bi o me dia meto no sa niema no ya mfa sa niema ene ka me yo hini anya ka mi ko bedwam dia boy anya gongongongotongo me na me ba no me na me da bi babo so odoma ho brasefo no si hantanfo kwan o dia ze sa na onyame ye den etien nti brofre na ba no eye dro pa brofre na ba no eye dro kese pa brofre seed no eye dro kese pa nti ne mesram aya na mapebi wan yesu ade afa jeni oyo bi a otato to jeni hono egu bola so jai wati jeni both spiritual and physical no ikita energy
Jane wo no no so person hu no say edan na wo dem no se wo ne honhom bi ne te sa dan no aya twa Jane to dan nim twa Jane to bedroom why e be kiro se wo ne honhom bi ne te dem ho Jane is very very powerful. When we say Jane it reduce pressure. Jane is also no esa akoma yare. One say the Jane tie. Say ni ba koma bebe. Esa akoma yare. Wo akoma yare ya ta di Jane twitwa Jane na we Jane. Aya da bia meka if nature didn't give it you don't take it. Jane is very very powerful. So when you cry ya we ya twitwa Jane na efafa wani ni so say show. Eno ano no. Jane is very 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 powerful. Ukunu you be our pema dwaman e won hwe ma wo betim di Jane win ene ahoma red ama na tena fie. Jane is very very powerful. Jane ekita power, a science so ekita authority. Inti Jane die esrawo aduane bia obedi bia fa Jane tum wate eboa ye nipadua no esiesie ye nipadua nutrient e wo mu is very very powerful. Inti Jane die mesrawo wo ye okunu aduane no twetwa Jane ay kakra ye den aguso ena Jane hono no wo share ma positive energy abefie. Jane hono ya mentu okọ Austria for ewo ye fene se enkwan bi ye fene supe okọ Austria Vienna na Gratia omo wo nkwan bi ye fene supe abrofo no de Jane hono na eye se nkwan obi bia watena Austria pen ida watena Vienna ana watena Gratia pen ya unim omo abrofo no wo nkwan ye fene supe omo de Jane hono na aye to omo kura no omo ntu Jane hono nto nkwane nti aya hwe hwan sika mono ne hwan Jane ne hwe difference e wo hwan sika e mono ne hwan Jane ne hwe difference ye den e wo Jane kita power ena Jane so kita authority sana basa yi adom nyame aya da bia if nature didn't give you don't take it ena me pacho ye di nkoma fa mako onu se mako eboa ye nipadua na pa mako eboa ya koma obi bia wa koma yare aya ta di mako fresh aya wi mako fresh obi bia wa koma yare eboa obi bia wa koma eya wo ya no me pacho mako eboa ya koma pa mako wo hon eboa ya koma papa enti mako no both spiritual and physical no ye wo benefit here aya da bia meka ade bia wo dom kwamba say ya dom nyame abo no e ya de papa oboma asem na meboa ye wa mo amase ye se emra meseye enti obi bia wa koma yare me pacho ya ta di mako e very very powerful mako wudi e ma o blood circulation ye adwuma e ma moja no e pompe yie e wo akomanim enti no mako e very 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 powerful. Ti mesro aya mo ni mako wo fie wate yesu ade fa tomatoes ho tomatoes unse tomatoes no esiesie ni pedua especially yakoma unse timire mo no wanum ye kura ye chi tomatoes gu asawa so nye dia fofa wanum yes wanum ye kura ye chintos egu asayi cotton so ne dia fofa wanum ne kum ekuru ni nyinara ntina busia mama yensia niema na entimi emwa yen ntintos ne so na dia eye ne no ye ba entorewa woni we say entorewa e reduce pressure ntorewa betimi ntina no ofofo no obu na owe ntorewa ya eboa ye ni pedua ne papa ntino ya betimi aye den awe ntorewa te sha apple so dia je eboa ye ni pedua ne papa esiesie ni pedua no entorewa esiesie ni pedua ne papa ntimi pacho oh higher pressure obetimi aye den awe ntorewa eboa papa ya de bia no na meka ne say pe obi a woni mode akoda sunsun na onkyerɛ wai me pa kyerɛ I clinic for na me bi gu omadwuma omo baka se magu adwuma na omo nya customers biim ade we na nka me ba kyerɛ but me kyerɛ a obi enko I clinic da but me nkyerɛ ayi se ma me nkyerɛ ayi cobre ko se me nkyerɛ
enti no enye biri me nye so me nkyire enti nya de a metimi a kyere o se ma me nkyere me fa nhye fridge mu enti no waka ne so no se metie no nana ya da asio tumi ras akasa enti no se ma me nkyere enti no we no me pacho opa na wadi me me wo obi anani ye ne ya owo fie obi a wanya stroke owo fie a yade bi eto ni wodwam kete ade kete bi o aya da bia me ka se ade papa no ummu yade kete bi eto ni wodwam obi si nani ye ne ya ommu na de ama nya ba yetiri wisi no nhwe se nani no ebesa ye ne ya bie mu a odi kunso na wanom na de bia gugu wani ne so very very powerful common ye tone no dwum ti said ye nana se menchre no se metie nana sa oba akosama ne me sa ne etie abusia mbacho bi question me bisa bi mbacho mo question bi bisa mo famra wa ne ye yapon ene no fa wo yare bra na ebeje ho eduro an yare a wo yare no fa bra na ebeje ho eduro so ti ase odo yare ba na wabeje ho eduro. Good evening. Mami apom ti sen anahima. Ohima ba akopɛ. Okay, ya da yehu asen. Oba I need you na dey kire na oba mani e me. Hey. Ne Daniel an ka che me so wo se menkyere. So ti ase. Daniel will pour And I just say me kyere back because me kyere asofo ndi back odidi. Hey, we bia me kyere de omo ndi be didi o. Hwe ana we no ye djuma te say magic you. We na ye djuma te say magic. Yes, simple. Yeah, material platform on so. Material your platform on so. Good evening. But say yeah, the madam, mammy, more than pa. Anansi, I may batch a good honam. Okay. Anansi yare no adia uchina dia ye time. Wono no adia echiri na dia ye time. Anansi yare no. Wono adia echiri na dia ye time. Me pacho oba ko pe gata munsuo no. Gata munsuo tum no. Me pacho utie me. What gata munsuo sa black one no. Na what pade de ate. Na efa sra so. Ade che bebe ko ono na nachiwade ya no no ade eye time no chiri na epe antibiotics man either flucloxacillin obetimi dia obetimi apebi dia man why yeah what the fire so what the years at 3 days abedi adanse wa ha me na ma kiro ananse aduro kese no wono no ananse yade no ade o chiri ne ade tantan enti wo yew na ade tantan yeso pe ne okọ no wape flucloxacillin e dia man no eno ano no why me pat fire onu na de ochi ni ade ye tan o anansi yare no onu na de ochi na de ye tan wo be hu se wo de sra so pade be chi no na abobo ni nyina abobo ayira na dura no me de asa yare sa onu na dura ye fe ntatahwe Martin tatahwe onu na dura no na no adura no a wo de be ku no She announcing one ade ochira no no one party ade ye we yo yes yeah no no ade na chiwade ya no no anansi yare no no chiwade ni katamu nsu ade ochiri no no because ono no ogun hu a otimi gu kon umu unufu ho wachi ena otwa wo hu hia pe na obekum sensa woni twa wo hu hia pe na obekum yare bi yare poni ti mesro ko ye wan
pain, watching all the Tata show baby dear dance here. Why? Watching for dance, dear bra. Oh, dear, me ma 3 days if ever call. Why? Matching. Me patch on you, may common children, Yari and children who are drew near uncle. Why, Yari be an yabetrum would drew. Yari be a most special doctor, Maba. Yari be our Yari be enemy free. Don't Yari be a. O say, yeah, body pain. Why? Okay, Obi one man and Honam Nina Yenija. To Honam Yaw Yasana. Obacopa Tameu Tameu and Abu Kuru. Nimuran. No blend, no one because a painkiller. And Obu didn't go to join in sissy a yania. Me patroso go to join sissy yaw yadia. Unhia either alcohol no obey yam paya. Pe ni the way ne shim ni seed ne shimuno. A painkiller drew cassia papa. Now the asrasra baby a yaw yano. Obi bia we yam one yam. A bini tomani wogun. Yam paya bano. Never gunsum and I could be sum no mema just 1 hour per call. My sergeant daughters know somebody said 10 million. Who show me more? My sergeant daughters no more TikTok. Oh, somebody 10 million. See a could make fresh one no bet media here. Why? Fresh one no. So yama shown. Serious energy, brody boon. So yam we just serious a brody boon. And now also brody boon no blending one. And now could do boon and said that merayano. No blending one would be we yano. Sanya ma matching. That's no. What the baby dear dance here, sir. Abusunya ye ko nti ye jam ho akọ mo mfa mo yare ne madia ma hu se mo yare no bankaza mo pese mo ehhehye mo ho na mo de ko papa chona pese wa papa pepe apampa mu pa ye ne de o pese be pa de obu on ya apampa mu apa ne de me kire wade a wo be ya ahaban bi na wo di afra ayin sa okay Daniel ona wo yi ni pani free so so okay enti me pacho apampa mu pani de me kire oyo me wona oyo wo no abaji bi asrasra wa pampam why da bibia pese ehufu no de asrasra ho ebefu ene 1 month penefu what's the avocado seed? So you blend not their kind. You no one. Why? Now, oh blend the oh yamano the guaco Nesua Madiachi. No, I started this last baby a yano. And that is a magic. Oh, this raw aneko. I time you will leave, you know why? Now I blend the unknown, and then the maturad near my pan. If I told you I'm funny, Yariam, I found Yaribra, Yaribra, Moyarian, Famra. Now, ye caught. Good evening. But I hear the madam, my young hoarding. Yeah, dear, mention a man for the back of the chairman for Kununum. Why? Okay, Martin. You have Bushia, call more family Yarian and Rani and Yancham, me pacho, more family, ye caught. Eh, I'd be a fabro, Fadi and a bra. Nah. Good evening. Mammy and I check Yari. Why?
And a hospital. And a hospital or China CID. Ebeko CID nti ochina yeba CID na wo de o maba why me I CID wom sa because ye CID fo nkwa na yigina kuma se kro yehu tepa so the asi him apom to saying hey no sa me number there when me pa cho frem na unyame ayaja me audio why they have a friend one also now. My friend Kobe by my friend sir, I am offering no nyame no agya me audio. Why? I am me ba me tie audio so no. Me pachu. Martin. Yo abusia ene de mu si ha nyame yadom na dom ye o kira no pa. Ye besan aba beto aso. Mo sonfo warrior prophet guda warrior yayi sa mena metina edwam na Daniel so etina machi edaaye na ye di program yi ebrem nyame yadom na dom do ye minim se na mu nyina ma ye nhira papa minimum because it's here no 8 o'clock pe no order 8 o'clock pe 8 o'clock pe no order minimum there Daddy pastor Danny say when you get it biana when you get it bi tin what wona wa kasem nana hima ohima UK for hima wona wa kasem no ahode ochida ahode wona wa kasem no just wagina ahode ni nyina adepa fatame o okay mame kono so akasem ohima akone wakasem no Martin so te unza to panzu so ubu ano aye ho ha no aye ho ha usiwa no da usiwa esa no aye mremre because na nsen ye ba wa ye mremre ti kone asem na waka no eye no kore enti papa ya check ni ye mate oso oche na obema udin foforo papa esa na se kube no we no line na sa ofio kube de kroma ti ni nyinara kroma ti kube ni nyina nti se kube bi anifi ha biem onu aro wati akotete papa katem say o mami tina enye ye because worry tuko what's yes yo abusia basa yi adom nyame na bofo pani emfa mu mfiri adom kwadom nyame ya adom na dom yen ya nyame ya adom next week or china a week a spiritual all night or china on your video okay why I already am way back guy yeah I am the Baba platform on this. Yami Adoma, a spiritual all night. Yami Adoma next week. Yeah, sorry, every 2 weeks. Be twice in a month. Sana, warrior city, yeah, sorry, twice in a month. Pe, the Akan in a Facope, you may be yet. A year. So, yes, yay, Mammy Julie, what to say? Canada for him, I want to say, but say, Yadom Yame, and come on to an ammonia day. And see ye. Yami Adoma, don't me as 20th December. Miss Ampaya, a big jack. Yami adoma 20th December de atamfo kolu battery e wo kurum hanum odoma kwane ba say ya da nyame nshiro bibia no to bibia na won sie odumu janie stabless warrior prophet baba unumuni e from for kron metatro sa omre israel abavo bibi moso nyame abavo bibi moso ya abavo panibia ya frane metatro warrior prophet israel mo baba
ase no ebe wura mo yam